Abia tanya kalau ketulih oleh Allah. Misalnya dalam dunianya puhana yang ketengah ini yang pak ketik ketulih kerau guna. Puhana nya pada ada puhana ngahana modro tanaga tadong. Dengan tanya usaha jib ubat atau mau ubat. Akan menggethe dari yang kagak tulis oleh Allah atau hana atau ada tak usahakan tetap lagi ketulis dan kiban cara kuat wate gop kun kiban tasaba wate gop kun urang hana nu kah mali bet nijak perumun sebab na ne ngahana ne nyata geberi oleh Allah ana mecih ngejib ubat taja mubai keno taya mubai gede taji ubat nyo taji ubat je ken le buat kan lahir ne ketanyo kado tu usaha yang beri Allah Taala Allah kalau nak tulis na anu tanyo ngana na keturunan ngana nyan kaliana lang ilmu Allah hana medaleh ngan tajib ubat manya ada tajib ubat hat retep tarubu hana si lebi ubat le doktor tapaga nebi retep kuno ngakrubu nganan nan ubat kuno jib maya hana si le urang yang na ge kabe lahe si nyan mandum ba Allah tanyo usaha be uwa tu pegale urang tanyo na min golom na ji yang kana bi ka hawai tu gadau hai na nu lai anu tujuh masalah yang mangatkan ji tak kubah taja horot pakan hana kebian ne tanyo Allah Taala ku hawa di tanyo kan min han lengkap udip mi hana ne mi tha le urang yang galam na mi ku hawa kebenan ne be hawa ne that nya le urang ka hawa urang kana ne hawa ke menan galak yang mula madu tapi nya le urang yang ramian ne ke pengah mangak de ji mana idan hoi ja lau je ja duai lain mangan idanyo yang hana gebian mi Allah Taala geputhe wate Allah Taala ngan takadam lakau le lakau geputhe wate Allah Taala untuk putenang promo inan phala be kecewa pakan hana gebian mi Allah Taala kagak depu tanyo hai dapat dimang pakan hai dapat dimang idanyo tengah je kana gau kahwa tena ne raw kada gerda urang mi hanan pegawai ku peluang ka kejadeh nikah tu menang kira-kira hana gebian lam Allah Taala ai kan gede yang mentang hana geju Allah Taala dum urang hana geju Nabi Ibrahim warto thon baru na ne mi ke tayang baru dua thoi tengah kagak buang ya ka mau naik gede kena bi wate Allah Taala tai medai karode man le urang yang nana mi kan na nilai pahala lagi ibadat pertimbangan ne mai tayang hana gebi baka kadang-kadang mi te kedina ne ai dia jaga yang kedeh pa tangi yang God yang geju oleh Allah insyaallah taala nyan kebahagia deh terima lagi geju oleh Allah be kecewa be protes paja yang gebi gumnya gebi nyot haba juga kadang te gebi tu ka gemur oleh Allah te geju oleh Allah Taala igap dua boh nam ni te nyot tiga geju peut dua inang dua agam mang kareman ne yang be dapat Allah Taala hanje geje ke genek yang dupna kesabaran nya bat sabarnya jeda pala mangga kepuah lima tuan kagak puah lima tuan pempui kanya anak ni anak tu jogo me tanya urinang yang kepuh lima tuan de kadang promokah anak ni mali mak bang mak kaji damah lainnya dengar taju dai de pikiran taju bang menai gede pegah ju hai bang be dapat dak kan hai menang lo anak ni hai bang ilung thang hana nak miet menom ta na jela me pa balung le mayam tuk na cik kira mita na tala in le bu menan tanya urina
Nama kawin ju ngangan janda yang nanu ada nanu drong kana janda. Kana anu bagok. Yang B itanya udipnya tertekan. Udip bahagia dengan bawa enjoy. Relax dah. Keng-keng terus. Yang penting benar ibadat. Baik susah-susah. Kiban cara ngat kuat hati. Orang hati gop khun tapi pakon kahana ni. Anu nya dia tak download. Iban tak download. Pakon kahana ni. Tayang Allah dan Allah pakon. Mai kilong kaje tu tayang. Pakon kahana ni. Nah udah ngi tayang mana pakai kahana ni. Mai kah pakon na. Balik tanya. Oi ke hana hayu kata yang hana ni. Main kana ni pang kaya dah. Ita putu padawa bangai Inna Allah wa malaikatahu yusalluna